The world moves so fast, I'll go slow, and real slow, and you move so fast, I'll stay here, rather stay here. For us, as an embassy, this cultural festival is really, really important. It has such a strong connection to James Joyce. Bloomsday is celebrated in over 50 places around the world, but Croatia should be very proud because James Joyce actually lived here and wrote here, and there is that really strong connection that he had through the time that he spent in Croatia at that time. Life moves so fast, I'll go slow, yeah, real Evo, upravo smo završili sa tradicionalnim skupom za nastavnike engleskog jezika Istarske županije. Želimo se svakako zahvaliti kolegicama koje omogućuju prvenstveno svojim dolaskom na ovakve skupove. Danas je to i subota ujutro, veoma je vruće vani, škola, nastava, odnosno i puno obaveza i već gotovo, no stvarno odaziv je i ove godine bio veoma dobar, jako smo zadovoljni. 30-ak kolegica i kolega je bilo s nama, raspravljalo se, počeli smo sa Joyceom, znači jedan ovako filološka analiza teksta i kako se je razvijao Joyceov tekst od svog začetka, da tako kažem, do onda završne verzije. Toliko smo sretni što smo uspjeli ponuditi stvarno još jedan mali bonus, zato jer je s nama bila Mia Gonan iz Zagreb Pride-a koja je publiku podučila malo ili informirala, bolje rečeno, o tome kako oslovljavati recimo pojave koje su možda manje konvencionalne ili koje su malo škakljive u školama. Pravo je zadovoljstvo to da smo imali s nama isto Donala, Irca koji je to pješači svijetom na putevima mira, koji je veoma simpatično s nama podijelio svoja iskustva u zadnjih 10-ak godina. 'Cause when the world moves so fast, I lose my sense of taste, and I cannot see clear the things I hold so dear. There's no better you. Od Seta, Stepa, Kelly plesova, Šonosa, sve objedinjujemo u jednoj školi. Tu smo sada na Bloomsday Croatia u ime James Joycea, irskog pjesnika, za njegov festival, pa eto, energija je super. Drago nam je da smo ovdje i nadam se da ćemo doći sljedeće godine isto. Znači kao nekakvom, ja bih rekao, radikalnom realistu, nakon dosta uloženog vremena i truda i koordinacije sa jako puno ljudi koji su uložili svoje vrijeme i trud, jedino može biti onako malo demotivirajući, razočaravajući moment kad vidiš da odaziv ljudi nije onoliko koliki si htio. Sad, naravno, poslije tome različiti razlozi, ali sve u svemu mi smo jako zadovoljni, ja sam jako zadovoljan jer je ekipa apsolutno sa srcem i entuzijazmom odradila sve iskreno. Ono što je najbitnije, mi smo se jako dobro zabavili i jako smo se družili, mislim imamo jako lagan, neopterećen odnos i zato evo je došlo do 8. izdanja, zato vidim i buduća izdanja i zapravo se nekako sve svodi onda na pozitivnu energiju koja proizlazi iz različitih strasti, kreativnosti, oblika kreativnosti, ljudi koji sa svojim zapravo sa svojom osobnošću doprinesu nekoj zajedničkoj viziji Bloomsdaya, a to je zapravo promicanje kulture, tolerancije i mira. Znam da zvuči patetično, ali stvarno jest naše vrijednosti. His haggard, bony, bearded face peering through the diamond panes cries out, "This is Bloom." I see her, it's she, the first night at Matt Dillon's. She didn't mean it, Mr. Bello. She'll be good, sir. Don't be too hard on her, Mr. Bello. Sure you won't, ma'am, sir. Svake godine zapravo Bloomsday ima jednu svoju konstantu, a to je javno čitanje. Sve krenulo zapravo u Zagrebu sa čitanjem centralne epizode Uliksa koja nije u Odiseji, a zove se Lutajuće stijene, gdje onda nas 18 čitalo 18 likova, paralelno sinkronizirano, dakle u jednoj kakofoniji glasova, da bi se to na kraju kristaliziralo i
te epizode onda nastala i tradicija koju imamo ovdje, ali nije nimalo originalna, zato jer svako slavlje Bloomsday u svijetu podrazumijeva javno čitanje, čime se naravno komemorira direktno Joyceova riječ i direktno se zapravo iznosi u nekakav javni prostor, u kontekst onoga što je javno, odnosno onoga što je dijeljeno, što je komunalno, što je društveno. So show me how gentle